الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام والإيمان والإحسان وأكرمنا بالقرآن، والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami ha ang Islam, alhamdulillah. Inisap kita niyo ha zaman na ito ini. Amoy in pagkakamasing kita niyo insyaallah, simbulan susungon. Amoy in pila adlaw rakumanding ha adlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dumagpak na palawman sing kita niyo. Jadi niya amoy bisarahon siguro na ito kaya tagnaan na tungod papagkala pagpuasa. Insyaallah subhanahu wa ta'ala awak tuliha on ganapan na isab niya katutan niyo insyaallah amoy sarayaw-rayaw log ta pagsakap sing kita among niya hati ta marayaw in tungod papagkala aming susungon sing kita insyaallah. Manjari ging guru na to ini matarang katutan niyo amok siya ring faculty si Ma'had As-Sunnah. Demikian fakulti Raisam siya si Ma'had Moro Al-Islami. Demikian sa ini member da isab sin ini Nidal Islam Foundation. Insyaallah subhanahu wa ta'ala itukbal ko kaniyo in guru na to kalasahan wa iruna rukain dan kan Syekh Al-Kasabi sa akhiran wal yatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah mga kataymahan sin kami agama Islam. Adlaw ini insyaallah supatan nato kaya pangajian nato atungod sin mga kahukum-hukuman sin pagpuasa buwan Ramadan. Nalilay na to na in kaibanan fawaid, kaindahan sin nakauna. Hadihayaon supatan ta inamuin mga pangadyansin kita sinamin ng simana ni Maway. Nasabot na doon nakauna amuin din ha mga sunan o saw o kan mga paadlawan amuin sunnat inamin pagpuasa sawmul masnoon in din kaniya biyasin unong adlaw puasin namin buwan Ramadan kawahon in sitam minas Sawal at inya unong adlaw dingha buwan Sawal puasin Ramadan na sa boteto bangka kaya puasahan inyadto biya kita nakapuasa sin ang katahon ang mo piwasan ng Ramadan umos kaya ururang mo sin unong adlaw ding show namikyan din ha mga siyunat sin syara amin magpuasa ko hanggang adlaw mas magbuka ni sa ko hanggang adlaw. At inya alternate inamin pagpuasa mo iban sin pagbuka mo dengan mga sunnah. Kaya sabiad to ang baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya riwayat hasil sahihain dengan Abdullah bin Umar law yasum yawman wa aftir yawman wadhalika siyamu Daud alaihi salam. Pamuasa ko hanggang adlaw pag-us buka ka, amin hanggang adlo. At niya din nga mga puasa sunnat ito mga umat Islam. Namikan din nga mga sunnah, amin mamuasa ko, 2 adlaw, hatiap-tiap bulan. 2 adlaw, hatiap-tiap bulan. Ingkay pa ng ulama, niyutang nila rin doon, haamuin, nung hangkuk tagto kasubangan, hangkuk tagupat, ilan sin hangkuk taglima, pagtawagon nila ay ang bid. Mga adlaw amuin
Idul masawa in nung kasahaya simbulan. Demikian din mga sunnat sinsyara puasahan amuin adlaw isnin iban sin adlaw Hamis. So kiyarida sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subo siya tungod sin pagmayta siya magpuasa sin adlaw isnin iban sin Hamis law niya inna a'mal al-ibad tu'rad yawm al-ithnain wa yawm al-khamis. Sa una tuod in mga amal sin ipon inyato hipag angkat siya madto pataas haadlaw isnin iban sin adlaw Hamis. Ano kayong riwayat tu'radu al-a'mal yawm al-ithnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Hipag angkat long niya pataas inamin amal ibadat sa manusia haadlaw isnin iban sin adlaw Hamis. Naya sabi tulong sallallahu alaihi wasallam mawaya ako inamal ko maangkat siya hawak din ako na mumuasa. Demikian kariwayat inadlaw yaon adlaw amuin piyag anak in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adlaw amuin unang piyatuon na siya wah. Demikian din mga amuin long ka puasa sunnat amuin mamuasa ko sin Syahrullah al-Muharram. Syahrullah al-Muharram. Inya po mamuasa ko ding mga iadlawan niya yaw. Yato mga umat Islam hindi mga puasa sunnat kaya baita sin mga ulama. Adapun aon sa pagpuasa hiyaram sin syar. Ini pagpuasa na mga umat Islam. Magkangga ka sin pag-inom, ilan sin pagkaon, ilan sin puno na amuin, makalarak sin pagpuasa mo, karena sin Allah sumagawa, apabila wala na agatin aturan, ini may nang haramin pagpuasa. May nang haramin pagpuasa. Biya na sin uno. Biya na sin magpuasa ko, sin Eidul Fitri, ilan sin Eidul Adha. Amin haylaya, puasa iban sin haydahan. Ini ni hiyaram sin mga ulama. Demikian hiyaram sin Rasulullah sallallahu yang langan itibak ng mga ulama. Sa sin hadis din kan Abi Sa'id radhiyallahu anhu ni anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yawmain, yawmil fitr wa yawmin nahr. Munar tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam nang lagi haamuin pagpuasa sinuad dawin. Amunain yawm al-fitr iban yawm al-nahr at yawm al-Eid al-fitr iban sin Eid al-Adha. May tayaddo. Ba't siya mabindo adlaw ini? Adlaw hipangon kaon. Iban sin hipag-inom-inom pagpupuya si mga Muslim. Amin na tunayin ibadat sa lagu-lagu pagpuasa. Iban sin pag-ibadat si mga katay mga Holanda. Amin paghadli. Dahil nga sabihan to, bilang longka, price ka to, sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, di kita makajari mamuasahan daw ini. Bilang ini paglami-lami, sinamin bangsa muslimin, ilan sin ang kaunit. Dahil nga sabihan to, haram in, mamuasa ko sin doa daw ini. Damikian din nga mga, amin, hiyaram sin siya, puasahan, amunain, ayamut tashrik. In ayamut tashrik, amuin tu adlaw puasin Eidul Adha, pagtawagan siya ayamut tashrik. Demikian mga adlaw tu asin ayamut tashrik, nakhilap ng mga ulama. Aundain kanila ng haram, aundain kanila nagjari. Innang haram, amunain mga jumhurul ulama dinha madahib sin Malikiyah, Syafi'iyah, ilan sin Hanabila. Sebab sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tashrik, ayyamu aklin wa syurbin. In paadlawan sinamin tashrik, yamin tu adlaw po asin Eidul Adha, in mga adlaw ini adlaw, hipagkaon-kaon, iwan sin hipag-inom-inom. Demikian hadis dugay,
قل فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. Ang kaul, Amr ibn al-As, kaun-kaulong niya, iwan sabi mga adlaw ini, fahadil ayyam, yung mga adlaw ini, min ayyamut tashrik, in kaunan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia agkani bi-iftari, pamukaan, maksudi pa puasahan. Sarta liyan kami, amuin puasahan siya, liyan. Amunin ayyamut tashrik, ayyamut tashrik. Dengan sabi ito, mga umat Islam, in long ka rajih hindi haram siya amin puasahan. Adapun in kayman ang ulama jari sadya haamuin mga sila maghahaji bilang long ka amuin natungod sinamin dam sin mut'ah iban sin kiram, dam mut'ah iban sinamin kiram. Kanya may mga sila wayron ikapaghad nila, ipagamin hadya nila, hapaghaji nila, amot aywan sin amin hajj tamattu aywan sin kiraan, ini ingganti niya magpuasa sila. Dahil sabihin ko, pagkayon nila into adlaw ini, puasahan sunnat. Sebab papuasahan sila, amuin bilang ganti sila hajj. Demikian dengan mga puasa isang amin miyakro sinsyara amin mamuasa kau tunggalun mo puasahan in adlaw Jumaat ifrad yawmin Jumaat bisum niya tunggalun mo in adlaw Jumaat pagpuasahan. Artinya makadiri sadya bang puasahan mo yon in Jumaat tapilan mo sindo kay adlaw biya sin Hamis iban sin Jumaat at tawagan Jumaat iban sin Sabto. Sebab mga ulama miyakro nila sebab sin hadis ke riwayat ya Abu Hurairah laun ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yawm al-jum'ah illa yawman qablahu aw ba'dahu. Ini hadis ini ke riwayat Bukhari dan Muslim. Ayaw mamuasa inhan kata orang kani sin adlaw Jumaat buat malingkan amuin yawman qablahu o ba'dahu. Niya bang siya mamuasa tapilan niya sin adlaw before sin Jumaat yamin Hamis iban sin Jumaat at tawagan ba'dahu hangga adlaw o sin Jumaat hadya Jumaat iban sin Sabto. Demikian ke riwayat hadu qaim inna yawm al-jum'ah yawm Eid fala taj'alu yawma 'idikum yawma siyamikum illa an tasumu qablahu o ba'dahu. Muna tudlongin adlaw Jumaat ini adlaw paghari raya. Dahil sabi ito ayaw nyo hinangay adlaw paghari raya niyo adlaw hipagpupuasa niyo. Sabab in Jumaat ini nabilang siya paghaylaya amin halom sinhang kapito. So ayaw nyo lang hinanga in adlaw hipag amin pupupuyag ni paghari raya niyo amin adlaw hipagulo niyo puasa niyo. Buat malingkan, jari sadya, ilan tasumo kablahu o ba? Amin, mamuasa ka mo before niya ang kaadlaw atau kan after ng kaadlaw. Yan. Niya tapilan tabi asin, nabit charata, nakaon. Naam. Demikian, amin magpuasa ka, tunggalon mo in adlaw, long ka Sabto, atau akan adlaw Ahad. Tunggalon mo ini puasahan at malingkan suway mo rin sa tapilan siya. Pag impyak bisara rin imang katay mga mga namuin puasa sunnat malapon bangin Sabto yun atau Jumat kimugdan ha Ramadan wajib way pagduwa. Demikian din mga miyak kung amuin pagtawag kung somong wisal pagpuasa maglangkos langkuson mo in dua adlaw pataas amo hindi ikaw mamuka so bay majukup matangbos in dua adlaw yadto. At niya sambil doon di ikaw pumaon. Ini ni miyakro sinsyara sabab karna in Rasul sallallahu alaihi wasallam ke riwayat Ibn Umar nang sin Ibn Umar naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisa nang langin Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sinamin paglangkos sin pagpuasa. Lang si masabat, innaka tuwasid ya Rasulullah.
Una niya, itulong ya Rasulullah. Paglangkusun mo. Pinamuin, wasag. Muna-muna, in paglangkusin, mga katay mang Quran, jiyari, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyang langan na umat. Sebab ang mga kakahinang, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, makajari ganiya, sumagawa, di manjari, ha umat niya. Sulamod din di insomol risal. Lukayin pa rin hadto biasin mga magdahadjud, wajib kanya, sundat ha umat. Demikian, tungod pag-asawa, in siya magkajari, labi rin haupat. So, kiriwayat, inasawa niya, bukliwat ang kutagto, bukliwat ang kutag-isa. Kaya sabi ito, in umat niya ang kutagupat, sadya. Kutagupat. Amin, inasalam, kiriwayat, umukon ang kutag ang kutag-isa, ada po in umat niya ha, puput sadya haupat. Haupat sadya kaya baita, sinallahu subhanahu wa ta'ala, lamsing Quran. Amin. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Tugtog paupat sa inasalam makajari makaliding had. Kaya sabi atuin pag-asawa niya rabi ding haupat tarutan to kaniya di makajari singuran sin umat. So doon ay nilong sinamok sahabat. Katawagan mga sahabat, in ikaw lang ya Rasulullah, fa innaka tuwasil. Niya paglangkusun mo. Nilong niya, inni lastu mithlakum, inni ud'am wa usqa. Inakulong niya, bukong biasin kaniyo. Sabi na ko, na pagpagkauno na ko sinoma, iwan pagkainuman ako. Adi niya, yun nasa salam mo ko ni maksud din ni, pagpagkaunan siya, min real pagkauntoon, kaya pag-inom, sumagawin siya, sabab sinlimo, sin pag-ibadat niya, halo niyaon, di na siya, kaya mga magkatali, kumaon pa. Makan sumpa siya, pag munajat niya, dengan sin Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sin pag-ibadat niya, amo hindi na siya magkatali, kumaon. So, yan. Adapun madhab sin Hanabila, makadjari kolong niya maglangkus, bang tubtub saja pasaho. Tubtub saja pamin pasaho. Sebab sin hadis la tuwasilu fa ayyukum arada an yuwasil falyuwasil hatta as-sahar. Ayaw kamu maglangkus sin puasa ni. Naisisiyuin mawaya din kani. Maglangkus sin pagpuasa, nalangkusin niya sadya waktu sahar. Artinya pagbuka yung hindi ko kumaon, subay dito waktu sahur. Ang bakaw kumaon. Ini jari sadya sumagawa in labi abdal na di na ko magpagod pa sa orsa. Dito na ko magbuka hawak to pagbubuka. Kami ating labi abdal. Isang pa siya jari sumagawa inya to na wala mo na galing labi afdal. Magbuka ko hawak to pagtugom naman sinsuka sa kiyarita sin Rasul sallam la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitr. Masi-masiin mga manusia alam sin karayawan sa lugay in sila maus magbuka. Artinya, pagtugom naman si suka, matanto nila, magtuloy sila magbuka. Ina to sifat sin Rasul sallam mga tao artinya alam sila karayawan. Maksud sin karayawan dito na sagbot itiba'us sunnah. Pangakad nila ha, sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la syak, way pagduwa-ruwa, in pangakad mo ha sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inini, ding ha mga parsawawan, hikadawhat mo, sin karayawan, dunya akhirat. Demikian, ding ha mga, amuin long ka, nyak, sin syara, puasaan, amuin, yung masyak. So mo, yaw mi syak, puasa umin adlo, amin, syak. Durwa-ruwa, uno, Ramadan yun, ang tawag ko. Yaw mo syak, amo na yung adlaw, hikakatluan. Hikakatluan. Apabila indum hikakatluan yun, awag to pagkita sin bulan, sa hari bulan sin Ramadan, niya wala kita, karena kirambukan siya, sin mga gabon, nin adlaw hikakatluan yun, hati niya, yaw mo syak. Yang langan ini, sin Rasul sallam in pabuwasahan siya. Sa riwayat Ammar bin Yasir, law niya, man sama al-yawm alladhi yushakku fihi fakad asa Abul Qasim. Isiusin mamuwasa haadlo, amuin, piyagdurwarwahan siya, piyagsasaksakan siya,
uno puasa Ramadan na ba yun ito pun nagdurarohan siya so wala kita yung sali karena kerampukan in sali sa Ramadan isyusulong niya in namuasa adlaw tiyagsasaksakan siya adlaw ikakatloan siya Sya'ban wala kita sindum niya doon ikakatloan Ramadan yung siya piwasan niya na sa wanar tuod nasulang niya in ama hikasim amo na yung Rasul sallallahu alaihi wasallam sa rabing mga anak niya nga hikasim may tayad tupyang lang but sabab karna inamuin adlaw yaw na di mo matanto Ramadan na siya kaya sabi ito itungon kain siya din ha bulan Sya'ban sa bayda si Rasul sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaykum fa akmilu 'iddata Sya'ban 30 yawm puasa kamu bang kakitaan in sahari simulan buka kamu bang kakitaan in sahari Syawal na bang kirampukan kanyo in sahari Ramadan pajukupan nyo in bilangan si Sya'ban katuan adlaw subay mawasad to ang pa kamu magpuasa subay talib do at inimatarang bilang pa siya pa Sya'ban sabab inamuin paadlawan sin tiap-tiap bulan bukod kawantag siya katuan so bilangon siya Sya'ban pa okay karena al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan yaddo kaida fiqhiyah inamin artinya puunan inasal-asal artinya patatapunta in uno-uno na in kaunan niya doon hakiaunan niya artinya biya sinamuin bulan Sya'ban masih pa yun siya Sya'ban masih pa siya Sya'ban sa rabing kaida baqa'u ma kana ala ma kan hatta thabata ad-dalil ala tagyirihi tumatkap in kaunan sin uno-uno na hakiaunan niya sehingga aun dalil matarang na pinda siya adapun in bulan yun Sya'ban ba di kita magkajari manghukum inyong miyuklas ng Sya'ban atau akan simod din Ramadan hingga aun dalil matarang sinamuin napinda na bukon na lang ka Sya'ban so adapun inyong musyak bukon niya to dalil thabit atau kan dalil yakin sinamuin Ramadan sebab wala kita yung bulan dahil sabihan to bilang pa siya Sya'ban sab ang panuwing kaida al yakin la yazulu bisyak para kala yakin di yon long tama iksim pagduarwa so hati niya Sya'ban pa siya adapun inamin pagsud sin Ramadan syak nagduarwa iya tu di ta bilang lang ta Ramadan sa bilang ta Sya'ban. Naam. Yadtu hakayman ulama laut nga sumagawa in terjih sin kaiwanan ulama. Biya sinamin ng ta lajnatud daimah yukum nila inamuin ang pagpuasa sa inyo musyak haram. Haram nila inamin para kalain. Demikian, dahil mga puasa amin ng piyanglangan, sinaka may Islam, amin pagpuasa simbabai, sunnat hawak tu hadir doon yung banani. Maksud, wayron ang pagtulak-tulakan. Yung yung banani hula, wayron timutulak, panukain. Mumus mamuasa sa sunnat, ini piyanglangan, hababaiyan, hasawayan, except bang-aun idin sin banani. Aun idin sin banani. Sebab na itibak in fuqaha. Sindi magkadjari hababai. Mamuasa sunnat, bang yaun in banani hadir, ahula, wat malingkan suwayon idin sin banani. Sebab long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasumul mar'atu wa da'wa syahid illa bi'izni. Di manjari mamuasa imbabai serta yaun imbanan niya syahid maksud hadir haula wayron hapag tulak-tulakan illa bi'izni buat malingkan
subay on izin sila minbana puasa bisa. Nah, may da sebab inhak sinbana wajib. Ada pelimpang puasanya sunnah. So di magajari minun niya in para kala wajib sebab sedih minin sa sunnah. Subay paunahon ilang minhak sinbana sa wajib. Nah, ada pun Imam Syafi'i long niya long ka pamaham bang kaingatan da sin asaw bisan siya di long ka biya mamaid verbally di siya mamaid habana niya amuin mga yuirin bagso pa mabiya kaingatan magrida da imbana bisan siya biya di mungat niya tilong niya kaizni biya da siya nang idin biya da siya nang idin. So mari kita pamin mga syarat sin pagpuasa. Uno naman in mga syarat supaya jarihon in pagpuasa. Karena in pagpuasa ini o mga syarat wajib iwan syarat hikasakan niya suway amuin madauhat sinamuin hisisyo mamuasakan niya. Kaya wajiban siya mamuasa. Muna amin pagdawakon syurutul wujub. Syarat mawajib kaning puasa al-Islam. Inya suway siya nag-aagama sinagam Islam. Suway siya Muslim. Sabab in pagka-Muslim, in tao, amin suway siya nag-aagama sinagam Islam, ini syarat hagatan ibadat. Bukon sadya puasa. Bukon sadya puasa. Ada pun in kafir, in sila ini, wala sila kiyawajiban. Ang muna sadya, lamod sila khitab. Lamod sila khitab. Sin mga furu, sin syara hanggang na may da sila siksa ng sila Allah subhanahu wa ta'ala at no akhirat karena sinwala sila niyagad sin pardakan sila Allah subhanahu wa ta'ala magsambayang magpuasa magsakat maghaj amuna sadya di sadya tay maun in ibadat nila ini wag malingkat subay sumud na sila paakamis sumud na sila paakamis adapun hapanawag tawagin sila nalamod sila ya mukhatab sila bi furu' syariah ang mga sanksi pagkakon kaysa ito syarat subay siya Muslim ini karwa al-bulugh yung subay siya yung mga na akil balik kanya sangput na siya mga umat Islam inawing bata yan itcharon tinamuin pangilahan sinamuin sumangput na inusog ibang sumangput na inbabay hausog muna apabila amuin long ka makatakainop siya aming pagtawon sinbah sa bukun ini mga kataymang horang diya mga maglakat-lakat kita sumagawa kaunahan tabi sa buton subat kapahaman ta yan min syara sin Allah subhanahu wa ta'ala aming diya makatakainop siya wet dreams pagtawon apabila in usog atin niya simot usog atin niya naka-experience niya ito ini ito alamat ini siya bulong atin niya simangpat na yung pangumulan niya kaya wajiban na siya huminang sinuunong na kaya wajib sila ka Islam kaisa ikaruan niya amuin aun na long ka tubuan na siya long ka buhok akramallahu asma'akum amin aurat niya tabiya bangaon na kakitaan niya ihaddo inyadto alamatin siya akil balik inhikato niya nung simula bang miyabot yung pangumulan niya hangpo tag 5 tahon ito hambog din ang mga pangilahan simangput na inusog ada pun habawai namod day sabi namin tuyad to siyambot tahusog bang maon na habawai in siya akil balik na ganap hikaupat hababai bang siya doon na in siya simangpat na in pangumulan so amiyad duling ang mga syarat kaya wajiban in nung ka hambuok tao apabila in siya simangpat na pangumulan ada pun in bata-bata wala sila kaya wajiban magpuasa sumagawa maka jadi sila tarbiyahon kapag puasahon bisan sila bata-bata supaya sila matrain supaya sila mabiyaksa
magpuasa. Bundal lang taway ron nito ang sila kiyawajiban sumakawa ini ipadaap hamanga kamaasan nila hintay naman sila magpuasa subaya bang sila magut papangumulan sangput manuhay na kanila kung bilang sinibadat yun may ta sabab kiyayaksan nila di ang kabata-bata nila sabab in pag-ibadat ini mga katay manghuran kahunan siya in mahilunta in kabataan hanggang nahapagsambahayang in bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin papahinduan magsambahayang in umon sin anak ang ngewat na pito dahon ito muro awladakum bis-salah wa hum li-sab'in muro awladakum bis-salah li-sab'in wadribuhum 'alayha bi-'ashr dakan yun, inka na kani magsambahyang haumol, 7 tahon. So, papaluwakan, bang mabot hangpo tahon, di naman sumambahyang. May kan wala pa si mangpat, pinamin pangumulan nila. Yan na sinsambat kakain, pagtadrib, pagtarbiya. Asubayin ka anakan, bang sila marasang mil sila, sumangpot hapang mulan, in sila biyaksa na sila magsambahyang. May ilang nabiyak, makadhaunod nila in sila, mangita na naman di, kung di magasalmaya, nabihado rin sa pagpuas. Sabab, kung waktu mahunit, kasigpitan ko, bang daakon, may anak mo bang hawag ko, si masangkot na. Sigpitan ko. Ang bukon nila kabidaksan, bukon biyasin, dayang kawata-wata magiyaksan. In hikato, di nga mga syurutul wujub, sinamin pagpuasa ini, al-akal, at yabat akal. Ay bimana, wala kaya wajiban, yung lubang-lubang. Mayroon. Sababin sila ini, na wala sila nasakop. Sin pardakan, sin syab. Sa long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, rufi al-kalam, an thalas, an il-naim, hatta yastayqid, wa an al-saghir, hatta yakbur, wa an il-majnun, hatta ya'kil, o yufik. Yangkat in qalam namin ipagsusulat alawhil mahfud iwan sinamuin minipagsulat sinamin dosa niya at tungod sinamuin tutawin, tutumpukan di hisulat uno-uning mahinang nila aninaim hatta istaykil tinya hataon natutog hingga magkawati siya at di niya bang siya natutog mga umyan na hinang niya langgal syara dia tu bisa pun dosa. Biar nasi biar mga makatagaylob kau yaon. Katagaylob kau ang biya gimo kay mo. Inya tu tiyad tu kau magdosa. Sabab sin wala may dubeg to orang. Demikian bata-bata hingga inya lumagos siya magsugod sumagot na siya. Yung bata-bata bangon yung kana wala sila kaya wajiban magsambahyang bata-bata siya. Ini ka tu anil majnun hatta ya'kil o yufik. Tawon kami nalawin akal manglubang hingga niya magbalik kinagkal niya at makasayos. So, yan, hindi nga mga shot sin ng pagpuasin, syurutul wujub. Ini kaupat, kanya po nakadira na siya. So, may kaunan niya, makakaos siya magpuasa. Ay maksud dito, mayroon sakit niya, mayroon siya pagtulad-tulad. Sabab niya may sin Allah subhanahu wa ta'ala ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى siyasing kaunan niya nasasakit. At tawagan halong pagtulak-tulakan na makadari siya muka gantian niya man ha kaway kanto kadya. Inshallah mabisa ta rin dia mga tafsil tafasil sinaming pagpuasa sinda nasasakit iban ha pagtulak-tulak. Ang kanain taon na sa sakit kung sopa may kamudarat kanya yung pagpuasa, nagkadjari siya di mamuasa. Gantian niya man haluwain. Demikian yung nagtutulak-tulak, jari sila mo, hindi sila magpuasa. Nah. Ada punin syurutus sihah, surut ikasa sinaming pagpuasa ini. Muna-muna, ini dita de sa mga mahagaywanan, tarif nila, rukun sa pagpuasa. First, amunain ang niyah. Amunain niyat. Niyat.
amin syarat hikasasin namin puasanya suwayon niya. Ini ini i'tikadul qalb fi'la syai'in wa azmu alih. Amin pang-i'tikad sin pangatayan huminang sin uno-uno na iwan sinamin maksud niya magpagkala yun. Dahil sabihan to, di man jay in pagpuasa mo, magkawin na kaniya. Sa jinadis matarang inamala marubin niya. Benar tuod, inamin amal si manusia, ibin niya. Kanya dipendihan niya. Ini at ini, syarat hakatan ibadat. Dahil pagpuasa ibadat. Hanggang subay ko magniyat. Subay ko magniyat. Amuin, pagpuasa. Sabab kiriwayat, Hafsa, man lam yubayyit siyam minal layl fala siyamalah. Ano kayong long ta matan sin hadis, man lam yubayyit siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Isisindi makapagniyat amo sa sindom hadum yaon haway pa di mag hamin way pa lang kagi mo in fajr na inyadto fala siyamalah. Mayroon puasa bistong kan. Mayroon puasa bistong kan. Kanaling nga mga syarat, suway siya, maka niyat, maka niyat. Ada po niyat ini, doon na ini, naunin amin pagsulang-sulang isin mga ulama, hatungod sinamuin lang ka, muna bahagiyon ka, iniyat pafardo, iwan sinamuin sun. Iniyat fardo, wajib suway ko magniyat sindom niya. Wajib suway ko magniyat sindom. Bukod biya sinamuin puasa sunnat, nagadjari ko magniyat. Puasa sunnat, misan adlaw na. Misan adlaw na, bangman, wayroon nakasuot, palom sintian mo, pagwa sin fajar sambil hawag ko, min nagniyat ko. Karena, in Rasul SAW, yadto amok waktu, kana Aisha radiyallahu anha, Ya Aisyah, hal indakum syai? Ya Aisyah, awan biya mga doon kani uno-uno na. Maksud dito pagkaon. Sinayos niya, Rasul, ma, inda na syai. Mayroon lang niya. Qal, fa inni iran sa. Pagbihat tulungin ako ini, puasa. Puasa na. So, nagniyat in Rasul, pagbayta ka niya, sina Aisha, way pagkaon, nagniyat siya, sinadlaw na, mamuasa. Inya to puasa sunnat. So, sarap sinadis ini, puasa sunnat, makadjari ko magniyat, misan gimuwa din suwa. Misan gimuwa din suwa. Sa hasyarat, bangman, di ko makakaon atau makainom, di ko makainang sinamin biya mga makawatan, hapagwa sin fajar, sambil amin hawak ko nagniyat. Mga nagniyat ko lisag pito, suway ding hagawa sin fajar yato sambil balisag pito, mayroon nakasumpalong sin. Yan. Atau akan wala ko nakasuot pawin, masawag. Yan to'y namin siya. Pero puasa wajib, suway tuod ko magkaniyat sindom before fajar. Bang kau nagniyat, amin fajar na. Tawag imanin fajar, di na tayo manin pagpuasa. Sabab sin hadis, man lam yubayyit siyam qabla al-fajr, fala siyamalah. Siya hindi makapag-niyat, magpuasa. Sindom yan amin before sin fajar, ibang mandi pa dumagpagin fajar, so siya nagabag niya, wala siya man. Mayroon puasa bistong ka. Yan kay maunin, pagpuasa niya. Yan to puasa, wajib. So pag sumurin ni, hatungod simpag niyat, uno waha, mamarahina, magniyat ko, magkaminsan, pagsud sin Ramadan, pamanakita ng sahal. Nagkita na kita. Pagkita, nagniyat na ko puasa mo intero amin katwan adlaw ato kawan kag siyang adlaw sin Ramadan. Nakaminsan na ko nagniyat amin panagnando long magniyat ko puasa haning katihawaan sin Ramadan niya. Usyan to intiap-tiap to mo na ko nagniyat. Sabab tighan mo na panagna. Atawakan suway kita magniyat sin dumdum. Sinamin every dom sin Ramadan niya. So doon ay ninaonin pagsulang-sulangi sin mga ulama. Kaiwanan lang nila, mamarahina. Mamarahina, amin, isang panagnaan sadya, amin, magniyat ko puasa minterong kabulan. Ini ni,
madhab papano Imam Malik iwan hamuk riwayat madhab sin Hanabila يكفي نية واحدة لجميع الشهر إذا نوى صوم الشهر جميعه. Hati niya mamarahin na lang ihamok niya hakatan ng tabi adlaw sin bulan Ramadan amin magniat ko puasan siya. Mamarahin na. Ito pamaham nila. Adapun hakaywanan biya sin madhab sin Hanafi, Syafi'i, iban sin Hanbali ini nilaw nila wajib tiap-tiap doom sin Ramadan mamuasa ko. Amin puasa wajib sin Ramadan kifarat nazar ini wajib lang niya magdiat ko sin tiap-tiap doom. Sabab lang nila inamuin tiap-tiap doom sin Ramadan yaon ibadah mustaqil na. Artinya ibadah independent ibadah siya dukain. Di siya bukon siya biya mga sumpat pakai bananan daw. Terus dihilan nila misan, pamahan niya lang niya, biya sinsambahayan. Insambahayan zuhur, 4 rakaat. 4 rakaat insambahayan zuhur. Pero, misan siya lang yung 4 rakaat in zuhur, bilang hambog ibadat dah. Ibadat sambayang zuhur. So, dahil sabihan to, in 4 rakaat yun, natin niya, connected siya katan. Sa bilang siya hambog ibadat, dahil sabihan to, manjari na to magniyat amin makaminsan sadya panagnaan magkasumambayan di na ko magniyat at tiap-tiap rakaat sabab although 4 rakaat pero hamok ibadat na sumamaray na lang niya hamok sadya niya panagnaan intanda niya connected din 4 rakaat bang nawa ka rin sambahayang mulong niya hika 2 rakaat larakin panagnan ni balikaro larakin sambayan atau kan nawa talin sambahayang mo hika 4 rakaat nalarak in nakauna katan sabab 4 rakaat hamok ibadat na so imbihad to lang niya mamaray hamok niya sinsabayang zuhur panagna pero lang niya in puasa in tiap-tiap adlaw sinamin Ramadan dukaing intanda niya bang lang niya namuha siya panagna adlaw sin Ramadan hikarwa hikatu pag hikaupat nalaraking puasa paman niya nabatal mo yung puasa mo, hahikaw pat adlo. So, pangasumulong niya rin di. Uno, nalarapin panagdan sa ming pahikato. Mayroon. Sabab, bukod siya connected. Dugaing in puasa mo, hatiap-tiap adlaw. Dugaing yung panagnaan, hikarwa, hikato. Bukan sinikaw pat. Inawa tersadya, inikaw pat. Sa in panagdan, hikato, mayroon. Sabab, dugaing siya. Ibadah mustaqil, lain na ka. Bukong biyasin sambayang o patrakaat, bang nawa talin sambayang muhay ko 4 rakaat ba talingkatan na kauna sabab bilang siya hamok ibadat misan 4 rakaat. So in explanation si maulama hanggang daw niya kaunahan butangan niya in tiap-tiap doon sin Ramadan sabab ibadah mustaqil la in tiap-tiap adlaw. Kada po na kaywanan ng ulama daw nila mamarahi magniyat ko ni mataminsan puasa mo entero at yung walang Ramadan na supaya biya lang ta sure kita na misan hambukon ta na manjari na magniat na kita magminsan panagnaan sinamagan kuasang dagatan sarta supaya biya sure kita niatan ta na inamin tiap-tiap dumyaon supaya mayroon na biya kuto-kuto sin pangatayan. So miyad ini karuan niya dahil mga syarat amuin nung kawakan rukun sinamin pag puasa ini amunain tumangka kaw dahil nga pag-inom iban sin pagkaon iban sin sumuko asawa hawak to sin adlaw iban sin uno-uno na makababatan dahil hakawa sin fajar sabil pa amin tumugong insuka yan gumawa inamin fajar sabil tumugong insuka hawak to yaon sumay ikaw tumangka dahil nga mga rukun sin pagpuasa kawayan unin dalil farman sin Allah subhanahu wa ta'ala akulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl pangaon-kaon na kamo ilan sin panginom-inom na kamo hingga amin tumarang na gani inamuin
puti sin fajar, iban sinamin, katigid naman sinto. At inya maksud dito gumain namin fajar sal. Ubus lang niya, mati mo siya, may lagayang pa niyo sampurna, in sambayang sa midparo. Maksud namin, tumo guminso. Sa sinayat yun, dahil ang rukon, ikaw wasim puasa, in pagtangka, dahil hafajar, sambil tumo guminso ka, inya to, rukon sim pagpuasa. Inya dito kita muka, ha, pagtugon, sinamuin, so. Na, yan to mga katay manghuran, inamuin lang ka, rukon sinamuin pagpuasa ini. Insyaallah, na, mangmanya to biya mga makawa na to, atau kapahaman na to, serta mangman tayo maun sinullah subhanahu wa ta'ala hindi mga ibadat na to nabilawa dari na magdaratong datong Ramadan murahan insyaallah continue na to man sumunong ta simana insyaallah mangman kita ni piatatap sinullah ta'ala amin pag-ibadat nato kanya serta taufikan kita niyo muin tumi'bot hanggang sin Ramadan supaya kita niyo magkasanya ng dunia akhirat. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, yatuna in pengajian sing kita niyo alhamdulillah. Mudah-mudahan amin kita niyo rin haamin magpatuloy nito insyaallah subhanahu wa taala. Serta langkah panghindu asin kami ramayan langkah rin mga hinang na to ini amin tayo maunsin Allah subhanahu wa ta'ala kapag lamit-lamitan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amin marana tulot at hadarat sin Tuhan na menjadi dalam buah apakatan amin maluk kamu tiap-tiap matungin waktu mga waktu ini insyaallah dan sin pagpahati sin kami tiap-tiap adlaw aun hadja live sin kita niyo ini makarwa long ta besin time bihaon demikian puasa isa aun da isa insyaallah na yanto na long ta ini pengajian sin kita niyo ibalik pa na to dia ina microphone serta amin maghanam sin pengajian na to insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillah khasir rabbil alamin hasan wa akhirati hasan wa qina wa dakhilna jannata ma'ruf ya rasulillah subhanallah wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah rabbil alamin